Na području općine Bosanski Petrovac oborinske vode uzrokovali su poplavu u dijelu mjesne zajednice Krnjeuša, a pod vodom se našlo nekoliko stambenih objekata. Pored toga, vodena bujica pričinila je veliku štetu na lokalnim putevima u naseljima Skakavac i Vođenica. Načelnik ove općine Zlatko Hujić obišao je ugrožena naselja. U pomoć mještanima Krnjeuše stigli su cazinski vatrogasci i ključki kajakaši. Priču donosi Muhamed Kverić. Oborinske i podzemne vode u naselju Krnjeuša u veoma kratkom vremenu napravili su vještačko jezero prečnika nekoliko stotina metara. Prema riječima 77-godišnjeg Peje Obradovića, ovakva poplava u Krnjeuši je nezapamćena. Nije za mojih godina ovo zapamtite nikad. Bilo je malo poplava, ali nije ovamo dolazilo nikako. Dole ponor ima koji je gutao to sve i tako da ovako nije bilo nikada. Je li vas ovo iznenadilo? Normalno da je iznenadilo. I to kako iznenadilo? Sad da ima neka rijeka tu, da ima nešto, pa ne bi se čovjek ni čudilo. Ovako nema ništa, a iz zemlje izbija. U zaštitu i spašavanju ugroženih ljudi i njihove imovine odmah su pritekli mještani i komšije. Voda koja se iznenada pojavila, kako kaže Mileva Lončar, u kratkom vremenu poplavila je kuću i sve prateće objekte. Uz pomoć komšija uspjeli su spasiti stoku. Otjerali smo kod komšije krave, imam 5 krava i teladi, ovce i svinje i koliko što kod komšija sve. U okviru koordinirane akcije pomoći ugroženim građanima u Krnjeuši je boravio i općinski načelnik Zlatko Hujić. Svi smo u pokretu vatrogasci i ostali, imamo pomoć od drugih, evo sad je stiglo iz ključa. Mi sad pumpom izbacujemo, pokušavamo nešto, ne znam koliko ćemo uspjeti, ali problem je što ta voda još uvijek ide gore, još nije krenula da nestaje. Na poziv načelnika gospodina Zlatka Hujića, Kajakanu klub iz Ključa je došao na intervenciju da pokušamo pomoći ovdje poplavljeno područje ovdje u selu Krnjeuša. Nadam se da ćemo uspjeti. Vatrogasna jedinica uz pomoć pumpi i ostalih raspoloživih sredstava pokušava osloboditi stambene objekte od vode, međutim za sada bezuspješno. Na zahtjev načelnika Hujića općine Cazin i Bužimu u poplavljeno područje Krnjeuše uputile su po 2 pumpe. Zasjedao je i krizni štab općine Bosanski Petrovac i proglasio stanje elementarne nepogode. Kuća Mileve Lončar jedna je od 2 koje su u majskim poplavama u opštini Bosanski Petrovac pretrpjele veliku štetu. Voda se na nivou od 2 metra zadržala 10 dana. Komšije su im prve pritekle u pomoć i kod njih je našla i utočište. Hvala im svima, pomogli su nam da se spasimo, da izvučem stoku živu, a mi bi pobjegli sami, ali meni je važno bila i stoka. Da spasim i to. Mileva je zahvalna za blagovremenu i adekvatnu pomoć koju su joj uputili Crveni krst i opština Bosanski Petrovac i omogućili joj da se vrati u svoj dom. Dobili smo od Crvenog krsta za podove, u prvom onom 1.500 maraka smo dobili ja, a tako ova komšinica. I s tim su nam sanirali zidove i podove. Poslije smo dobili za namještaj, što je oštećen, 800 maraka. Poslije nam je opština dala, meni promijenili smo vrata. Pomoć je stigla i Koviljki Marjanović, prvobitno u vidu dostave hrane, a zatim i pri popravci stambenog objekta. Došli su odmah, znači, iz Crvenog krsta isti dan kad je poplava izbila. Nudili su da nam pomognu, donijeli hrane. Jednako su dali imeni svima koji su ugroženi ovdje. Ukupna šteta uzrokovana poplavama u opštini Bosanski Petrovac iznosi 250.000 maraka, od kojih 50.000 iznosi šteta na poljoprivrednim dobrima. Pored 7.500 maraka koliko je izdvojila opština, pomoć su uputila i vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona, Federalni fond i Crveni krst. Predsjednik Komisije za procjenu šteta u opštini Bosanski Petrovac naglasio je da proces sanacije nije završen te da se očekuju dodatna sredstva za sanaciju infrastrukture. Nama oko cirka 110.000 maraka fali da bi završili sanaciju tih direktnih šteta od poplava, ali evo postoje javni pozivi pa potrudit ćemo se da apliciramo. Branković je rekao da su prioriteti pri sanaciji određivani na osnovu visine štete i da su građani bili zadovoljni raspodjelom sredstava. Prioritet je bio u samim poplavama oko prvo spašavanje imovine, pa smo mi vodotoke preusmjeravali na zemljište da ne stradaju stambeni objekti. I niko se nije za to žalio. Poslije toga, kad je to sve prošlo, prioritet bio obnova stambenih objekata. Završili smo i to, niko se nije žalio. U naknadi šteta zvanične nijedne pritužbe nije bilo.
Koordinatori mreže Brana su radom na terenu došli do zaključka da korisnici donacija u Bosanskom Petrovcu imaju transparentan pristup raspodjeli donacija. Na području Bosanskog Petrovca nismo naišli na neke nepravilnosti, čak bi pohvalili općinu Bosanski Petrovac kao jednu od transparentnijih općina koja nam je na vrijeme dostavila čak među prvima sve tražene informacije. Hadžović je istakao da je opština imala odličnu saradnju sa korisnicima koji nisu imali nikakve pritužbe na transparentnost raspodjele donacija. Uglavnom su informirali većinu stanovništva o njihovim pravima, obavezama, pomogli su im tokom sklapanja ugovora i sl. Za sada na području Bosanskog Petrovca nije bilo nikakvih pritužbi i tako dakle nismo zabilježili ni jedan oblik zloupotrebe. Građani Bosne i Hercegovine koji primijete nepravilnosti u raspodjeli donatorskih sredstava mogu se javiti na besplatan broj mreže Brana, dok na internet adresi brana.ba mogu pratiti iskustva drugih u ostvarivanju prava na donacije.